Ford Fiesta jedan je od najprodavanijih malih automobila. Ovo je najnovija generacija s kojom je Ford napravio neke krucijalne izmjene. Međutim, kako znamo da sa najprodavanijim automobilima se baš ne kockate puno, zanima nas da li je i dalje onoliko vozačka koliko je bila ona stara generacija. Ili ona prije nje, ili ona prije nje, ili ona XR2 recimo. Sa Ford Fiestom Sebastian Ogier vozi svjetsko VRC prvenstvo, odnosno svjetsko prvenstvo u reliju i idemo poprilično dobro. Mi se s njim ne možemo mjeriti, iako je baza ista. Sebastian Ogier nema 3 cilindra, 1,1 litru, atmosferski motor sa moćnih 70 konja. Auto ima poprilično velik zamašnjak. Umjesto da se vozimo po gradu i pričamo kako je ovo super auto za manevrirati, parkirati i tako dalje, mi smo odlučili ići na jedan vikend izlet. Vikend izlet nas vodi u Samobor na Kremšnite preko Skele. Skela Med Save povezuje Zaprešić i Samobor. Mi idemo u Samobor po Kremšnite, ali i posjetiti jedan od najgrbavijih brzinskih ispita legendarnog Delta relija, Budinjak. Zašto Budinjak? Zato što je Budinjak ultimativni test za ovjes ovog auta. Glavna mana svakog malog auta je neudobnost, jer imate mali međuosovinski razmak, automatski imate i puno ovoga. Fiesta je produžena za 20 cm, što je otprilike tak negdje, i trebalo bi biti udobnije od stare, pa ćemo provjeriti je li to istina. Taman nam je pobjegla. Postoje pravila kod vožnje na skeli. Prvo i najvažnije pravilo je nikad nemoj s autom ići na skelu dok te skelar ne pozove. On je gazda. On je šerif. On sve zna. Ako mu se jednom zamjeriš, taj čovjek nikad ne zaboravi. A drugo pravilo je kada dođeš na skelu, potegni ručnu. Evo, jedan od znanstvenih testova. Nalazimo se na staroj samoborskoj cesti koja je sagrađena, Bog te pita kada, i napravljena je od ovih sastava betonskih kojekakvih koji su zbog nivelacija u raznim ovako visinama. I onda kad se čovjek vozi po tome 60 km/h imate ovaj predivni ritam. A ruke su dole s volana, hupseri su postojani, malo ćemo se poravnat. Evo ga, i da vidimo. Buka, sasvim prihvatljiva, ništa naročito. Volan se ne izbija iz ruku, čak ni kad dođemo na ove hupsere na sredini. Znači volan ne vuče ni desno ni lijevo. Fiesta je na cesti ko posađena. Čak evo i kočenje, opa! Na zavojitoj cesti sa relativno malo neravnina i udarnih rupa Fiesta pokazuje onaj stari duh, a to je da kod najlaska, odnosno kod ulaska u zavoj,
nema opterećivanja previše prednjeg kraja i nema tog bježanja preko nosa. Stabilna je na sva 4 kotača, a uz to sve skupa ima i svojevrsni torque vectoring sustav koji radi preko ABS-a, odnosno preko sustava kočnica i jako je rafiniran. Jedva da se osjeti. Kad pretjerate u zavoj i kad uđete prebrzo i zatvorite volan previše iznad gripa gume koje grip može, odnosno koju guma može prenesti na podlogu, taj će sustav prikočiti sa unutarnjim kotačima i usmjeriti će auto u zavoj. To se jako dobro osjeti recimo za lajke koji nisu toliko vični vintanju auta kroz nekakve zavoje gdje ima sa strane stabala, livada i sličnoga gdje možete izletiti sa materijalnom štetom. Možete recimo to probati na kružnom toku koji je jako sklizak. Uđete u kružni tok, zamotate volan onak glupo previše i auto će se jednostavno samo usmjeriti prema unutra. Ovaj sustav prijašnjih godina je radio jako grubo i bio sam priličan protivnik toga, jer čim auto počne raditi nekakve te grube interakcije, to ne valja. Sad to radi jako sofisticirano, jako rafinirano i za svaku je pohvalu. Mislim da je to stvar koja će neuke vozače na kiši, na snijegu i tako dalje spasiti od lomljave prednjih kotača, vilica i sličnih stvari. Evo nas na Budinjaku, pokraj table je obavezno šrekanje, moje najdrže table koja postoji u prometu. Budinjak je jedan od najzahtjevnijih brzinskih ispita u Hrvatskoj. Nije samo zahtjevan zbog njegove dužine, nije samo zahtjevan zbog velike količine zavoja, različitih ritmova koji se protežu kroz cijeli brzinski ispit, već je najzahtjevniji po pitanju asfalta. Cesta je u komi, cesta je poprilično uništena jer ovdje za vrijeme zime ima jako puno snijega, leda i tako dalje, koja uništava kasnije asfalt. A asfalt je karakterističan hrvatski autohtoni asfalt, gdje u 3 km imamo jedno 6-7 različitih slojeva asfalta, udarnih rupa, ovakvih nekakvih prelaza, šodera, haklova i ko zna čega. To sve skupo razbacuje auto po cesti, odvaja kotač od zemlje, gubite kontakt sa podlogom, mijenja se putanja, ne možete kočiti tamo gdje bi htjeli i tako dalje. Ukratko, relijašima koji nemaju kvalitetan ovjes, ovaj brzinac je noćna mora. Ultimativni test za ovjes naše male Fieste. Pobjegli smo u hlad da zbrišemo od sunca. Fiesta je dobila savršenu kombinaciju udobnosti i performansi. Auto je brz na tranzicijama, a i dalje je udoban, bez obzira na to što ima kratki međuosovinski razmak. To ponajprije može zahvaliti visokim mesnatim gumama jer je profil kroz 60, ali i jako dobro podešenom ovjesu. Jako dobar kompromis oba dva svijeta za 95.000 kuna. Ali svakako je savjet da idete na jači motor. 70 konja je dovoljno, ali može ovaj ovjes puno više podnesti. Po svim standardima Fiesta je i dalje vozački automobil.